Bila mama kukunka, kukunka, bio tata taranta, taranta, imali su maloga juju. Pozdrav kockići, je li vam poznata ova pjesmica? Zapjevajte sa mnom i krenimo u novu avanturu. Gdje je bio velik krokodil? Skočio krokodil, krokodil, iz duboke rijeke Nil, uhvatio maloga juju. Marija, je li tebi poznata pjesmica o krokodilu iz rijeke Nil? Je li možda to ovaj? Pa je poznata, to smo svi učili, da, to su ova naša dva krokodila. Mi imamo mužjaka i ženku. To je jedna od 3 vrste koja inače živi u Africi, ali jedan isto od najvećih među svim krokodilima. A koja je razlika između njih i aligatora? Pa krokodil ima malo izduženiju, ajmo to tako reći, njušku i ono po čemu su oni prepoznatljivi je 4. zub u gornjoj čeljusti koji ti viri van. Znači s obje strane taj 4. zub je prema vani, tako možemo definitivno razlikovati je li u pitanju krokodil ili aligator. A čime se oni hrane? Jesu opasni sigurno? Pa jesu, znaju čak napadati ljude. Nilski krokodil dok je mladunac, znači dok je mali, hrani se punoglavcima, manjim žabama, kušcima. Kad naraste, onda prelazi na malo ozbiljniji plijen. Iz dokumentaraca sigurno već znaš što su antilope, zebre, veće ptice, veće ribe. Znači bilo što se zapravo približi njegovom skrovištu i što on smatra da može uloviti, će probati i pojesti. Znači što dalje od njega, to bolje? Da, znači na sigurnu distancu ne prilaziti. Koliko oni mogu nanasti? Pa maksimalna dužina tijela, znači od vrha njuške do repa je nekih 6 metara i mogu biti teški oko 750 kg. Ovi naši nisu znači najveći, ovaj naš mužjak možda nekih 3 metra malo više. Snalaze li se oni bolje u vodi ili na kopnu? Pa više su vični u vodi bit, znači imaju određene prilagodbe baš na vodu, imaju plivače kožice na stražnim nogama, odnosno između stražnjih prstiju. Imaju čak i zalistak, odnosno znači jedan dodatak na jeziku, tako da recimo kad su u vodi i kad vrebaju plijen znaju otvoriti usta, ali im voda neće ulaziti u usta jer taj zalistak baš ovako lijepo zatvori, tako da se ne mogu utopiti, ne mogu se ugušiti. Isto tako imaju snažan rep koji im daje tu brzinu i vještinu plivanja u vodi, znači dobiju potisak, tako da mogu plivati i do 35 km na sat, ali nisu zazezat se ni kad su na kopnu, imaju snažne noge, mogu brzo trčati, tako da bolje je u vodi, ali na kopnu ih se isto treba čuvati. A često ih znamo vidjeti na kopnu da imaju otvorena usta. Šta to znači njima? Oni se moraju sunčati. Znači oni nemaju stalnu tjelesnu temperaturu kao mi ljudi. To znači da se moraju sunčati, biti pod nekim izvorom svjetlosti da bi dosegnuli određenu tjelesnu temperaturu. Kad im postane prevruće, oni otvore usta, na taj način se hlade i to čak rade i recimo kad se baš dobro najedu, onda otvore usta čisto zato jer mogli bi se otrovati hranom koju su pojeli. Znači ako im se hrana ne počne razgrađivati na vrijeme, počet će se otpuštati određeni toksini i sami sebe truju, tako da moraju održavati tu neku tjelesnu temperaturu i onda se hlade. Nekad ako im je prevruće će ući u vodu, ali ovo sunčanje je uglavnom da bi se podigli temperaturu do određene razine. Jesu li ugrožena vrsta? Nisu ugrožena, ali se njihova populacija, odnosno broj jedinki smanjuje u prirodi zato što ih se lovi ili zbog recimo da se od njihovih kože izrađuju različiti predmeti ili ih se lovi zbog mesa, tako da treba ipak pripaziti malo da se ne bi dovelo do tog trenutka kad će postati ugrožena vrsta. A je li ima još nekih zanimljivih karakteristika u vezi njih? Pa ono što je zanimljivo, osim što osjete vibracije, što smo mogli vidjeti tijekom hranjenja, znači oni osjete vibracije u vodi, na taj način detektiraju svoj plijen. Isto tako imaju jako dobro razvijen njuh i vid, tako da mogu se i tim osjetilima služiti. Ono što je zanimljivo je da oni čak mogu recimo biti skroz pod vodom, ali samo su im nosnice i oči iznad vode, tako da mogu promatrati približava li se netko zapravo vodi. I ako se približe, da će zaroniti i pričakat u zasjed i onda uloviti svoj plijen. Pridržavaju li se oni možda neke hijerarhije? Ako živi u velikim zajednicama, onda će dominantna biti najveća ženka.
A mužjaci su jako teritorijalni, što znači da će štititi svoje područje, obavezno će patrolirati, obilaziti, provjeravati i tjerati sve one koji nisu recimo na tom području. Čuo sam da je put odrastanja za mladunce jako težak i dug. Ženka najprije položi jaja u pijesak i ta inkubacija jaja traje nekih 3 mjeseca, odnosno mladi se razvijaju unutar jaja nekoliko mjeseci i ono što je zanimljivo je da ovisi o temperaturi hoće li se roditi mužjaci ili ženke. Ako je temperatura u gnijezdu do 31 stupanj, onda će se razviti ženke, a ako je između 31 i 34, onda će se razviti mužjaci. Tako da ženka je cijelo to vrijeme uz gnijezdo, čuva ga i čak se ne miče da bi se hranila, nego ostaje cijelo vrijeme i troši zalihe masti od prije. Tako da je baš brižna mama, a oni polako iznutra onda počinju. A koji su neki predatori koji možda napadaju te mladunce ili... Pa neke ptice mogu doći, pa recimo pojest jaja, mogu drugi krokodili pojest, gušteri, mogu mačke, eventualno neke ako žive na tom području pronaći pa napasti tako. A mladi kad se tek izlegu, onda su isto jako osjetljivi. Ženka ih recimo zna prenijeti od gnijezda do vode, pa ih uzme u čeljusti, znači neće zagrist mladunca, neće mu ništa napraviti na žao, nego će ga lagano primiti, prenijeti do vode. U vodi opet drugi predatori, odnosno gabežljivci ih mogu napasti. Tako da nije im baš jednostavno, treba dosta vremena da oni narastu dovoljno veliki, tako da im nitko ne može ništa. I onda njihov životni vijek bi bio otprilike? U prirodi mogu doživjeti do nekih 45 godina, a u zoološkim vrtovima mogu čak i do 80 godina. Tako Jesu imuni na bolesti ili... Pa nisu, sve životinje su izložene i bolestima i parazitima, tako da u prirodi najčešće će vjerojatno uginuti od neke bolesti prije nego da ih je recimo napala neka životinja. I često im ispadaju zubi. Znači oni imaju čak 68 zubi u svojim čeljustima i ono što je posebno da oni tokom svog života promijene zube čak 45 puta. Tako da, iako imaju karijes ili se nešto dogodi, vjerojatno će taj zub ispast pa će narast novi. Evo, pošto ti toliko toga znaš o krokodilima, možda ipak ovo ne znaš. Ja sam negdje pročitao da su pronašli mumificirane krokodile i njihova jaja u nekim egipatskim grobnicama. Pa nisam baš čula za krokodile, ali moguće. Poznato je da su Egipćani uz pokojnike spremali i njihove kućne ljubimce, pa pretpostavljam da su možda držali manje krokodile kao kućne ljubimce i onda samim tim su ih i mumificirali i pokapali. Je li ima još nešto možda vezano uz njihovu povijest zanimljivo? Pa zanimljivo je to da su se prije nekih 200 milijuna godina odvojili od dinosaura, a ovaj sadašnji oblik, znači tijela koje imaju, su poprimili prije nekih 80 milijuna godina. Tako da zapravo imamo životinje koje su živjele i sa dinosaurima. Marija, puno ti hvala na ovim zanimljivim informacijama i eto, vidimo se drugi put. Može. Bok. Odgovara krokodil, iz duboke rijeke Nil, doneste mi vola peče. Ovo je stvarno bilo jako zanimljivo. Dok vi još malo svladavate ovu količinu informacija koju smo vam danas pripremili, ja ću se još malo prisjetiti krokodila iz naše pjesmice. Bok. Progovara krokodil, iz duboke rijeke Nil.